Biyamono kegimo mwancho moligeria bu television ya Ndizi TV ni magara wendengia ekero tokomera na kaigasi television ya wanchite nambe mo yomono wiki Gusii ya Ndizi TV ne ruwansu bwomo Gusii bono semesa ya mangana Amayia Chinsa Isato ritu koria Jumamosi chitariki 20 na ya muchumutinyo mutangani bwo mwaka bukiri bwibere na 20 na Isato basagi baito bono nigobe aliganire bya kigima nagoso Chinsa muchonsi inye chorogongo rwa Gusii sugusu irianyimo chana bonsongo liyo kwenekia buna bakoreteire mangana Amayia senchira yobo ikirano kigima eliyo komanya na liyo oranya rekoba kore bosio kigima bono bunere butambiri tukule Jumamosi okomerana na inche eliyo nanyara kumanyia mange kubwatekana aliya biriga korekana nesensemo ya kabiri twaso asumuru biliyo ubweke umbukurende litukule alera ngosa bukwabera mugeni onete ikiraniti asumuru biliyo ubweke umbukurende kende ngira salika nigo tokwandra busuna mangana Amayia inde kwerobiria gocha sumuru biliyo ndo kubwatya chingaki echinde chingao bono litukule alera na mange abiriga korekana nigo tetinko ya manyie aseke ngese ya kabiri yogo chia koya chaka buango kigima togende semo ya kabiri tukwerena komanyie senchira yobo kirano Via kigimo mwanchu murigeria ndonsia soberete mugrobe abono nigo kwarigania elionyale komanyie maseyemo kurwa aiga mochukisi ase television ya onambemo yomono wabweke Gusii ya Ndizi TV tindi njebweka asensemo ya kabiri nigo tore na Joshua uta oyo kwa enekia buna mno koletera mangana Amayia senchira yomono bwimanyiriyo inche nigo kwa John Kibati mangana Amayia nigo tugoya chaka ekubwatekana namatemu kubwatu kwa aboli tukwigoro yekerasi ge 12 ensugweta nigo boneme chenge menge agendrete kwenekiwa asibono esukuru yabaisike ya St Teresa gikano yagendrete gochenkira obukoreri bwabo babete bagokora mwalimu munene bwo esukuru iyo nigo akiringambya mono gucyasa bibuli yaborokia nabo igwa borokigwa bali yababwateranite na kwenekia buna bakolire amatemu ayo nakoleta amachibu aramaya musakito Brighton Makori niga kwariganira roboti ruo asenchera yobo ikirano nigo yarengebiririato nomugoko manene amo netengo azeskuru ya St Teresa's gikano girls ekerobono amatemu manene nyardiga gosoki wabulitko urigoro kaukwana azeskuru iyo omo principal manene weskuru iyo sister Mel Stella kimoma niga togire asogosoka kwa matemu ayu Amaya ningongwa kabuya sinyasai asingencho ya matokea Amaya toire nainde amwako yo nigo twabwata abana 30 abatano nomo nande nyasai otokoreire gekone otoire amatokea Amaya abana babonsi bachire university korenganere na nyartika ukwana ningikererete amachibu ya Amaya gosoka asingencho yo kubwatira nokuya kwarengo asabalimu n'abana n'abayiboli nyasaye otoira matokea aya ni otokumwakira ngambi ya mono boyo abayiboli babwataya bagokwana umugango wakire skuru ngambi ya mono asencho obuwaroro yato abuna abayiboli ndu tukabwatira na barabwo asugutatwara mu cyano nde bwense litanga ningure nyasaye ngambi ya mono ko perform we skuru yaito no kubwaterana na abayiboli n'abalimu bali skuru eye mono ni principal yaito yage kano girls bonde gento togoteba nkelinga ase kenyura ali asenkoru obwamateni goboro obya ne skuru yage kano girls abalimu nabarabo mbatigirima gegase bagokeire amachibu ayo teach St Teresa's Kano girls. I teach geography. I'm so proud of for this year results 2022. My subject I had a mean of 11.9, which I'm so proud of. So I thank sister for the support that she has given us as teachers. We have cooperated with the students till we have made the results. Bono nigo banyarire bakuboli abayiboli bali batabana SPS moto tegererete igo mwari woncha moto abana tigere bacha se skuru yeito ya St Teresa's Kano girls tigende togenderie skuru yeito egenderere mutu nando ni ngonkobolia abayiboli moto abana bange no nyama chibu ayo nyarika gosoka Amaya skuru iyo nibwate aliyegwetera
skuru neganitie nebwata magania mange lakini rende kara baibuli mwato ikirange na balia bogwancho kuya na mogoto support igavana yetu ya Nyamira Amos Nyaribo moto ikange chiskuru mne cheito igatotanyora government support lakini moto konye ase chinjira cheino chinke ende tokole bia mono omweshimiwa ito bono soire ofisi laboratory nero ororo ya chagetu the year 2014 nyanya koera mpaka bono ono cliff gesairo gakyo mweshimiwa ito tokonye erinde laboratory yere Kudipoteri gataseni Candice TV kurwa seskuru ya baisike ya senteresa sikano iritariane Brighton Makori biamono kigima Brighton Makori asoroboti orwo orikiranu kubatikana na liagendrete asise mochi skuru igoro ya matemo yebetega kubwatu kwali tukure igoro no mwaziri bwe chisemi muske Ezekiel Machogu gotikana nayo yotogo sose county ya Nyamira ase ensemo y'abantu bale no balema kurasi county ya Nyamira litukuria rero nigo bainekirwa konyora obukonye gwetera asichibesa chikurwa se serikali asense mejo ya Jamhuri Gardens asomuyigo yokurekana litukuria rero mo deputy county commissioner kurwa sensemo ya Nyamira South nigo ainekeria abamenyi bense mejo ekubwatekana nalia bakanetiana kubabulia baibuli kwane kimuna abana babonko genda bali sichiskuru ekero kira chikoba chiko igurwa nabo igo nigaruo kurogo tindi asondo bwensi olutachi kubwateli chikali serikali lyokubaira abana chiskuru nigo ebintu byogokorera emeremo byeligoli emilioni ya monuguta ayemo byainanwa ase bali nombolema nekiombe kya National Fund for the Disabled Kenya asegeti ya Jamhuri Gardens imeyomochi Onyamira. We are in Nyamira County to assist persons with disability with the assortment of tools of trade and also rehabilitative devices. Isaac Ariakurwa sekiombe kya National Fund for the Disabled Kenya nate abanigo baba bagosira abamenyi emeronge 35 na babere abubare no borema. Through this government initiative which we do across the country, and this morning we were able to assist 37 persons with disability. Asate abanigo bagokora omoroberi oyo elinde ko bakonya kwegendereria ase obogima. How do we go about this? We normally give them forms whereby a person with a disability will request for an item which they normally request, and they make it which they can use to benefit their lives and also their family. And we do so to ensure that they become self-reliant in the society and also avoid issues of going on the street and asking for money. Asate babo igo nigo bagendrete gusira chisukuru ao echichikorwa amaegelego cha sebali no borema. In Nyamira County, we gave within the financial year, we have assisted 6 schools with 1.8 million through various programs like construction of classrooms, dormitories, ICT blocks, and what have you. Omokonyi bomo county commissioner nasaba abayegwe bintebyo kobikorera emeremo emeronge to them to utilize these tools of trade properly. However, we want to send a strong warning to them that whoever will be found selling the devices that we have given today, necessary action will be taken against them. Ense moyo koigoro wechi skuru omokonyi bomo county commissioner nasaba abayiboli koira abana babo chisukuru. So parents, as you are aware, we have the policy of 100% transition. Whether your child is at for KCPE or KIPSEA, we expect all the children to go to school. We are going to do what we call, we are going to walk from every home, every village, as a multi-agency committee to ensure that all those children that have reached the age of going to school are enrolled in school. Nate abambero beti boikiranu ase omoroberio OCBC ase boikira bono chisukuru emiaya mona isano chiancheiro gotwara junior secondary imeye county enke Nyamira South. Nyamira South sub-county, we have so far approved 105 public primary
and private primary schools that will be hosting junior secondary schools. We have also approved 20 public and private schools that will be used as feeder schools. Feeder schools are those schools that are not able to host junior secondary school, so they will offload to the nearest primary school that has been approved for junior secondary school. Then we have also approved 2 special schools. Kuruase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Tuwatikana na roboti rwa Job Maangi ni gobono obotenenili bwensemo yendemero imeye county ya Kisii wabire boko mochigwa asikiligia otebekana buna ni gobo unereria bogendrete aroro asensemi yo yechindemero bake yabantu ni gobo abire bagwesokia na gukwanira iguru yengane yo anema no egotebekana buna oyo mobo ni gakali kunereria abantu asensemi yo yechindemero bakora wana Thomas Osoro yoro murwanereria bobwende bwo mwenyabantu na boigo Rachel Thundo uyo bolitekero kyobo women representative Gusii county ya Kisii ni gobo agikirege korekyo subu imemono. Vincent Onyancha na bwatoroboti uruo. We have so many land cases in court, courtesy of the land registrar Okorokwa Mukaya. Abaigereri boboine womanyabantu imeye county ya Kisii ni gwamochirio bokoreri asense metenretende merogose land sase county ya Kisii. Abaigereri ya bwogati ya Thompson Osoro, Rachel Thundo amona abande ni gobaganiria bagwakiri kurase county ya Kisii wesona ni gati. Ngo kumina kien kumetiga. Abagwakiri barabu abale comfortable. No muntu kurukuno murandire chestro kurukumukaya ogendrete gokoraga oberega emyaka ne emyaka ebintago koraga iga mukaya neri ochakire oinivoro bina abantu bagoro kujikate lero nero kuba disclosure chi information chia marimare maria bala ya sina abantu bali bande bakogora bakora baoneri kuchimbeo basoka isika ero makwerusio Nigo chinga kichibaganiri kumanya igoro yubule mo Kenya Power gose KPLC ewa neiri asensemo ya jogo. Mwa especially bole mubuye county ya oneti gali chogo gali kaoneli KPLC Kenya Power. Ntutete kumana ki bole muboli ingaki na Kenya Power ere gali ngumbu gali chogo. Kila togo kore search to apply to akana lakini kwa makanyorana omorand registro korukumukaya tali go issue title deed igago te attach owners particulars gaki na gotake to manyo obo maene bwo bole mobo nankikegendere nando muntu magote na attach chi document chi bole mocha mago kwe search ekeninki kegendere to tali bokate Mukaya igago kwatiri ngentege sinini otandro title deed cha bantu utandro so many titles obekira abantu in disarray. Rachel Thundo boigoni gaerero bokorio bobeko ruasense mohende merogose lansa se county ya Kisii asaganiri bona obisiye kunyara komentwa abokori emeremo. Kisii county to what the land registrar ya Mukaya. Before we used to have more than 3 land registrars. Ono okorega asibieka koru 2015 baka boniga. Ntua complainati kwa watamanda mano 2019 to complain against services chae. Number 2, Kisii ne land registry nene a transaction sijire chinyinge utotagete land registrar tietaneti Isato. Number 3, Kisii county is so big tutagete land registry ende ero siwa sakuru kubucha. Nigo bono baganiri umuteneria sensemo yende merogose land simeye county ya Kisii land registrar wako isiko kurasa bokorri bwaje gose kunganyugwa gochia enseme ngao. So we are asking the land registry and the ministry of lands baru simon turu mukanya kaiga osaba Ruto ne government amangana iga banyerigeria ya malimo agusima iga gosaba peto osaba abe transferred oso uchunguzi ekoru nkie kora au kali bintu ne biga in Kisii county. So we are requesting PS runs a transfer omonto koruga iga anda kole bintu bya yasa karago chiarta seitoga Gusii. In the government office omontago colleagues for 3 years or at most 5 over transferred. Mukayo kole more than 7 years. Abantu ba Kisii very satisfied. Why should we continue being there? He has overstayed in Kisii. He needs to be transferred.
Noenabo ebi nabibwateraneti amaremo asorgongo rwa Gusii nigo bigenderete goitinyana ase bigambero ase mono kogani kwa ruru erikonyara kwane kibune binebi nkogajanubire asobwango ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha tigana nayo muraiwense Kenya muske William Ruto litukuria rero nigo atarire county ya Trans Nzoia nsemo ya Kitale asumujiga bwo kumubekera okoboko gusigutwa mwaskofu mujia wensemeyo Henry Ondanyo ukwana chinseme cy'umurahi wense nigaburia barahi kuri wensemeyo kubwaterana kigima nakwenekia buna birenko byamagenderero ngumukerera bireigoro. Sote tuliopata nafasi hiyo ya kuwa viongozi awamu hii tutaungana, tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja bila ya kujali mipaka ya chama ama sehemu, ili tuweze kunufaisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Nataka niwahakikishie ya kwamba tutawafanyia kazi kila Mkenya, wale waliotupigia kura, wale hawakutupigia kura, wako na haki, kwa sababu taifa la Kenya ni taifa moja na demokrasia inaturuhusu kila mtu aamue vile anavyopenda. Shiga kichwa muraiwense nigaburira bare mikuru esemeyo ya Trans Nzoia kwirari getambokero yo kwerikia eri serikali nyare konyoro mubarobo ekero ikobikemero byabo itokabuna nigo ebwatu mubaro na kwenekia buna abanyorire byonse biri batagete iri kwenekia buno buremi gokini bwo bure asensemeyo. Hakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kama wakulima. Tayari tuko na mbolea mifuko milioni 4 ambayo tutawasaidia muweze kuendesha kilimo, tuzalishe chakula. We will have another 2 million bags for top dressing, and therefore we are fully prepared for this planting season because we want to support our farmers so that we can eliminate the shame of hunger in our country. So tutashirikiana na waomba wakulima wote. Saa hizi tumesema kila mkulima ajisajili. Ningekuja jana, lakini nilisema nataka kuwe na mwongozo na mpango mzuri. Wakulima wakishajisajili, hatutaki wakuje mpaka Kitale kuchukua mbolea. Tunataka kuwaletea mbolea karibu na mashamba yenu. Ndio tumesema kuwe na cooperative kule chini, tutambue ni mahali gani tutaleta hiyo mbolea, ndio pia isiongeze gharama baada ya sisi kupunguza hiyo. Musangerekano yubo igo monogelio munene bwebunke enene muske Moses Wetangula ngira libagelio kumwakira ngambia mono yukabiro mwaskofu Anthony Glory oyubono atebirumno beire obwoko basira kurwa sensemeyo na kwenekia buna obwamo mborororo na kobasemia. Bishop Crowley has also been a pillar in the growth not only of spiritual nourishment hapa Trans Nzoia na West Pokot, lakini amejenga shule mingi, amejenga makanisa na amekuwa rafiki wa kila mtu. Ukienda kwake unapata wale ambao si wa Katoliki pia wamekuja kumuona kwa mashauri na maombi. Bishop Crowley, you know, as an elder, when you describe Trans Nzoia as the best climate in the world, we only interpret that this is where you want to settle. Na sisi kama Wakatholiki wa bunge zilizopita 2, chairman wa Katolika alikuwa mbunge aliyekuwa hapa Chris Wamalwa, na timu yetu tulinunua shamba hapa Cherengani eka 10 kwa baba askofu mpya. Hiyo shamba wabunge wa Katoliki walinunulia kanisa ya Katoliki to build a home for retiring church leaders, including Bishop Crowley.
And I'm sure we'll pull together with the Nuncio, with yourself, Bishop Odonya, and all the MPs who are still active in this regard to meet this expectation. Bishop Crowley, you don't have to go anywhere. As your fellow Catholic, if that program doesn't work, I'll give you 2 acres of my property to come and live with me. Etaro yomurai bwensi ase county yo ya Trans Nzoia ni go ya rure ose ya inigiri birengererio ao chingaki omugabana we county ya Trans Nzoia Muzike George Natembea amaburi yomurai bwensi kwenekia buna magendero nkogenda sensemeyo buna chi county chinde chonsi imeyensi ya Kenya. Chacha ambayo tuko nayo tutakueleza. Na dalili imeanza kuonekana tayari wakati chairman Askofu Archbishop chairman wa KCCB alisema kwamba Trans Nzoia ni nchi mzuri, weather ni mzuri. Hata alitembea jana akapata watu wako na mahindi, watu wa Trans Nzoia wako mahindi. Akasema watu wapige makofi, hakuna mtu alipiga makofi. Kwa sababu hatuna mahindi sisi, watu wako na njaa inamaliza watu hapa. Iko matatizo mengi sana. Na hii mambo ya Trans Nzoia kuwa bread basket, kuwa na climate nzuri, ndiye imefanya hata national government haijaweka mkono hapa. Sisi tunahangaika tu kama watoto wa yatima. Kwa hivyo ningependa kusema tu mambo machache kuhusu Trans Nzoia hii, Mheshimiwa Rais, na pia tutakuomba kwamba tukipata nafasi tukuje tukae chini. Maana zile sehemu ambaye rais wa Kenya ameenda, ukienda kule Mombasa imekuwa modern city, modern county. Ukienda Kisumu huwezi kuamini kwamba Kisumu wamekuwa kwa upinzani from 1992. Imekuwa nchi mzuri kwa sababu rais alikuwa anaenda huko. Nakuru ni hivyo hivyo, Eldoret ni hivyo hivyo, lakini county ambayo rais haendi huko kama hapa kwetu tunakaa namba msiembe tu. Igotigana no roboti uruyu kabiro mugabana wa county ya Nairobi Muzike Mike Mbubisongo nigo mochirio bomo bwazimio la umoja one Kenya abo bagenderere goteba buna nigo murai wiki amakia ODM Muzike la Odinga abweto bochori bwaeta chigaki echo oireri bagana kumotogyo murai bwense Muzike William Ruto buna nigo agenderere kago kolemere memiya atari kurwa ogwanchiriria konde bwensi na kubaburia abuo barabarai ba obomo bwazimio wanchirana obobui bumurai bwense. Samoei Ruto. Supreme Court ikatangaza Rais William Samoei Ruto. Rais William Samoei Ruto akaapishwa. Chairman wa Azimio Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa pale akapatia rais mamlaka ya uongozi. Hiyo ushenzi nyingine mnafanya sasa ni treason. Lakini tuko na rais ambaye hataki kuchanganya uongozi na siasa. Njaa ilipokuwa Ukambani tuliona malori zikienda Kitui County, zikienda Makueni County, zikikuja Machakos County. Kwa hivyo tuko na rais ambaye habagui whether tulimpa kura ama hatukumpatia kura. Biamono kigimo mwancho murigeria kero gutigana na yubono ebyombe nigo byabere bigwesokia na gukwanira amange kubwatikana no gonchuria kwelire urabone kyombe kemo gusekeria gikuruania amangana yugo tarigererie bintu bitwitanaine ase county ya Machakos nigo gyatokire na kuburia abantu buna tarimete yoka eganirie gusumekwa iri kwenekia buna lire gusimtu bitwanaine nkorendubire nigo baburirie abantu abangi gutwara ubumanyi bwekerengo kigoro kubwatikana na gikibonete gokorwa iri kwenekia buna lire liabiriria. Na ni muhimu ya kwamba watu wapate kuhusishwa ili wapate kufahamu uhusiano kati ya rasilimali na janga ya climate change, na haswa tukiangalia mambo ya natural resources na mambo ya environment. Ni vizuri ati kwamba wananchi waweze kuwa na ule ufahamu kwamba yale ambayo wanafanya kwa njia moja ama nyingine yako na impact kwa natural resources, na hiyo baada ya muda inachangia sana kwa hii janga ya climate change. Vile vile kwa upande wa serikali tuko na sera, tuko na sheria ambazo zinatuelekeza jinsi ambavyo tuko tunafanya kazi, lakini tunapata kuna ulegevu kidogo na pengine watu hawafahamu vizuri hizi sera zinasema nini. Utendakazi pia pengine unakuwa na changamoto kidogo, lakini tukiwa na ule ushirikiano na vile vile tuweze kufahamisha umma eti kwamba pia tuko na majukumu mbalimbali kwa sababu haki huambatana na majukumu.
Igotigana na yubarai ao nigo becokirie bene na kuburia bamenyi be county ya West Pokot gutwara omurembe butambe bakoragwo n'umuwaziri bwe wizara y'Igisemi Muziki Ezekiel Machogu nigo aganirie baraikuru asensemeyo gotiga kongusanana na boigo kubwatrana elio kwene kiabuna emerememia ngwikiranire asensemeyo kupitia kwa mjumbe wenu Samuel na gavana wenu ambaye yuko hapa na gavana ambaye tunaheshimu Profesa unaheshimika Kenya msimu umefanya kazi mzuri. Sasa ni kukaa pamoja. Hakuna haja ya kufurugana. Sasa ni kuchapa kazi, ni kufanya kazi. Bali iko makosa kidogo, viongozi wanaketi pamoja, hata si mambo ambayo inatakana kutoka kwa wananchi, wanasuluhisha arabu county yetu ya Pokot inaenda mbele. Ni watu ya boda, Kisii, Marakwet na Pokot, Turkana na Pokot. Mnaibisha rais. Tulisema hiyo tabia iishe na iende na ile maka zote. For 5 years tulikuwa tumeua hiyo kitu. So I will challenge the leadership kiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Kajapin. Sanya hii wanaume na wanawake wenye wanaanza kurukaruka pande hii tanafika siasa. Endeni ongelesha raia. Ukipata waziri Kindiki ambaye juzi alikuja akapaenda bunduki kwa majirani yetu Marakwet ya NPR na akakosa kutupatia upande hii. Ambia hiyo ilikuwa makosa. Hiyo imeleta changamoto hapa na hiyo ni makosa. Kama watu wanapewa bunduki katika Kenya hii, watu wote wapewi ama watu wote wanyang'anywe. Ndio sasa kila mtu akiwa na fimbo, unajua mimi always mimi napendanga wakati mambo yanachamuka hapo ndio mnaishi mzuri. Wakati mambo yananyamaza mimi sasa nitakufa haraka. Kwa hivyo nataka tuniambia hao wachipange. Wasifikiri kwamba ukipatia one side wale wengine nao watalala. Hata shetani naye atasaidia wale wengine kupata nguvu. Igotigana na yo magigayo mugabana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi bakubwatrana na baraibande imeje county yo batebire na nigo barigetie kerenga gyo gucia ekorusia stadium yensemeyo na boigo nebito binde ebinge ekigambero stadium abigona sabantu bakobwenelibwa kurwa sendemereyemo nigo baboriwe ekerenga babwate na nikigira chiko bagegokorekana asendemero eyo irachiko ba kegotigwaroro. Had an ongoing discussion with the judiciary and asking ourselves, can we relocate the premises of the judiciary from the town center and put them in a place that probably more agreeable with them, with a better accommodation and size, and we use that land for better facilities. We're also looking at, can we, for example, see what is the closest place where we can put our stadium, which is right in the middle of the town. And we'll be asking if we get a facility in a better location, can we utilize that land in a better way? Mipango ya kuiba hiyo koti tunasikia wameigawa. Koti wanataka kuihamisha wailete hapa. Wanataka kuhamisha cemetery wailete hapa. Na yote hiyo wanataka kugawa, wanataka kuitoa, tunataka kujua wanaigawa iwe nini, wanatoa hapo iwe nini na nani anaachiwa. Mimi ningeambia mheshimiwa wa Matangi ndio gavana wetu. Na Alice Ng'ang'a ndio MP wa Thika. Na ma MCA wale wamesikana pamoja. Hakuna kitu chochote itaendelea bila sisi kukaa chini na hawa tuongee, tujue the next ni nini inataka kufanywa Thika, ile masaba watu wanatolewa waleto pande hii, tujue ni nini maendeleo itaenda aje. Wamatangi alikuwa senator miaka 10. Alice alikuwa MP miaka 5. Kwa nini kitabo waje kuwa amejua hizo vitu kitabo sigikuwa simehamishwa? Abamenye kurosi county ya Makueni nigo baborigwe wesokia na kulingorigwa oburuire bwa kansa baguragwa no murugi bw'umugabana bwa county jo nigo abasemirie abamenye bi county jo wesokia sobonge kima elyo kulingorigwa genkyo oburuire bwa kansa butarachi kugenderera kuranda semebere yabo. Personally got tested and I hereby call upon all Makueni citizens and Kenya at large to come forth and get tested. Let's not wait until we get to the very severe stages of cancer, which can be very dangerous. I want to call upon everyone to embrace the global strategy of the 90-70-90 to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Ili
Unajua mambo ya kenza, watu wengi wanasikia mambo ya kenza lakini hawajui kenza ni nini. Hata wafahamu. Na wengi wao tukiongea na wao wanasema hawajui hiyo inaitangwa kenza. Na tukiwaeleza tunawaambia kenza ni ugonjwa mbaya. Gati y'abantu batari bake nigo babiri bagusiria amagima abo na emibire yabo igotuka asinjira etamanyiriye bona buno musekito Frida Kirbu ni galigiriye ngane yo korwa umutinyi 12 umwaka wa 2022 goiko mwaka yo ojanye umwaka wa 2023 umutinyi yo mutangani bwo mwaka yo elyo kurigiriye imikigima na kwenekia yotakomanya nikiye kogera basiria amagima abo nyora oroboti urwo asinjira y'ubukirano. Abange nigo babeire bagusiria obugima bwabo asinjira yobotutukano. Kolengana nobotuki bwabeire bogokolekana nigo bokorokia buna okongusana na igoro yendemero obwanchani nabo igo chisegi chegenga ngati ya biria beirere abantu gusiria obugima bwabo. Kumulikera omutinyo December omwaka bwe2022 goika omutinyo January omwaka bwe2023 niga abantu bange basiririe obugima bwabo asenchira etamanyiri. Respondents in their statements stated to have assisted in moving a metallic box that had been stuffed with the deceased body from his place of residence to a vehicle. Korigereria orogongo rwa Gusii nigo mugaka bwe miaka 50 nomo amuitete omwana ye bwe miaka 30 nomo kubwatekana no kungusana na igoro yendemero imeya igonga ebunge ya bonchali chitariki 5 na Isato omwako yeiga. Stanley Matundura nigo aikobete goika asigeta seni kyabanyanyimbo magega yo gukora egekorekyo. Omuchando opita na isano rega sana mbabu atumurembe no nyano konya koiranirio kano konya kurutana emioro no konya kurutana ki bana bamenyete igo nigo ntore nyumba to antekera mbauti toywe bikuru mako no antana ki kala kirangeretio toywe nki kali korora batoire machonde batoire pita darimyo le toka soka siko ngapito chire machoni yani machoni chire pita tokotirego ya pita motugori kasieli amani kaneme koko le lise to ko sendro migora no kombe bwakire bona lende tukasonja yego tukasonja kusonja bitaka to kinga abantu bamenyate babiri batatu gaki amalembe no ganerio tali mamenyokani oko karioka masiba tena roshi otemira simachoni otemira komenya kirasi mata atubata motageti Chinsa chiranga sanana hali nkonyore simi wochanga he motebi segere bwo yendrose paka bagambi barora serikali chiro ngosto goikaga anga 12 china na ikaga konyamuka murume ntakale kwa na mori nkobo nkomurange nchugocha pasta twalenga komo okurunda gocho kumubuli ngakibona nsengi kiyalenge yo okamataibyo wepita kwete mocha liale Tinga kecho boigo ime county ya Nyamira omorokia Ezekiel Gitangwa we miaka 45 nigo muberoye otogete ko boire e carpet ko bisire ase nyumba yenas ona chire nyumba mpaka sumo berobekire enchera kenyiro kenyuko noko nyo koligererio ise ogotio kagotio akenyira rusiri chiangara liliero abutoire kerase yani mpaka gothano no binadamu omuntu muno uri ogoitenjera omuntu muno uri ne seitani uri ne nyanga gwenjera iteto mwalimu enchere be mpaka otaga nikoro chinyama akibone bamurangire tichuma saa 4 bakamoira igo bononyorekanire okweto twakumithie ekeneke konaye Chitariki Isato omutinyo mutangani omwako yeiga nigo mubere bwo mwegereri bwo bwene bwo mwanyabanto Edwin Chiloba otogete gotugutire ase para ya Kipkenyo Kapting eyegotoka ime ya Kapsabet e county ya Uasin Gishu kolengana no botuki nigo bworogeti buna nigo asiritie obugima bwaye asokoborwa kwembeo. Tulipofanya uchunguzi kile cha kwanza tulipata ni alikuwa amefunikwa mdomo na mapua wakitumia longi ya jeans. Pia tulipata kwamba alikuwa amewekwa socks kwenye mdomo kufunika mdomo ndio akose kupumua.
Hatukupata majeraha yote. Boigo asensemo ya Borokia Bay University nigo emebere yabo yatogete ase chinyumba cy'abasani babo. Phyllis Chepleting we University ya Karatina nigo muberoye otogete ase nyumba y'umusani oye ime county ya Nakuru. Chingakicho oboigo Victoria Mdhoni we University ya Kenyatta oyobolete chingaki chesuguku nigo omuberoye otogete asensemo ya kahawa wendani Alvo House. Kubwatekana nebikorwa ebyo nigo ekyombege kwegerera obwene bwa mwanyabantu kyabetege kuikirana asorogongo rwa Gusii gusangereria ebirengereryo na kugikeria ebikore ebyo ebibirire abantu gusiria obugima bwabo. No tuli busongo gaiga ande ntonyora ribaga tutari no ngo Nyamira kurigereria mang'ana mange turochagendere tokorekana gaiga Gusii ingane elimo kwa ase okurwo mufano abantu go bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abandi bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ebyonsi na bitu akiri kubwatiga igase county ya Kisii. Jinsi haki inavyokiukwa na tutatumia hiyo information ambayo tumepata kutoka kwao kujua kubaini ni hatua gani inatakikana ichukuliwe ndipo haki zao zilindwe vyema. Abarai nigo besokire na kugikeria ebikore ebyo aseba bolire obulendi bwekerengo keigoro mono. Mimi nataka condemn in the strongest terms possible this act of cruelty, inhumanity and so brutal murder of a human being. Na security munisikize. You cannot convert the West Mugirango constituency into a killing field by criminals. Hii maneno imefanywa kwa constituency yangu hapo Egesieli. Hiyo maneno mnasema ya principal Rangenyo imefanywa kwa constituency yangu. Na hapo mbeleni mwanahabari Francis Kainda Nyaruri pia kutoka constituency yangu pia amechinjwa kama huyu mwalimu amechinjwa, na hadi wa sasa wale waliofanya haya hawajapelekwa mbele ya sheria. So Mr. Commissioner, as you deal with this thing, there is something about Nyamira that serious crimes of this nature never get to be sorted out. Commissioner Mike, don't be one of those commissioners who will leave our county with unresolved murders like this one. I want to challenge you to do what it takes to have this matter concluded. Na Mheshimiwa Nyamoko, naomba kama wabunge wa Nyamira upange twende delegation kwa Professor Kindiki mwalimu wangu. We want to plead with him to sort out Nyamira security issues once and for all. Kolende nigo amabole ichire ningige kogera ebikorwa bunebyo bigokorekana anene mono asorogongo rwa Gusii. Usema namna hii hapa huku kwetu Kisii, sasa Kisii na Nyamira iko ni kama iko mapepo imekuja pande hii. Siku nyingine mlisikia mtoto alitolewa macho huku Kisii, mwingine sijui akaenda akaua mtoto yake. Sasa mnaona hapa iko mama ameua an innocent person ya moja familia yake na watoto. Hawa ndugu yangu wametuita hapa tumchangie. Korende nigo yaene kirigwe buna nigo abanyanyimbo babeire bakobisa abo bagokora ebikora ebyo. Korende gotuka nonyane kisimi kigotumeka nigo cyarrokanire koba eki abantu basireti obugima bwabo kare. Mizo nao watu wa Nyamira wote wanajua mama Marian iko. Ni heli askari wadogo ndio wako na hiyo mambo wanafikiria. Waje watolee kama ni wananchi waseme huyu mtu ako hapa. Hiyo ndio itusaidie. Kweli wa mambo wale ambao walikuwa wanahusika bado wako hapa nje. Na wako mbali na sisi. Ubuna bo maana boro. Because niliambiwa hata zile simu alikuwa anatumia ni za watu ambao walikufa kitambo. Ono mondo bwato bokoro bonge sana.
sisi mijiria yangu tumia hizi stories mnasikia imefanyika hivi na hivi, zingine huwa zinatengezwa to cause more confusion. Bona nigo ebikore ebyo byagikirigwe ase nonya nabo biri byaikire gokorekana obotuki bweme bwaganirie gokorekana. Maombi ni ile nyene tulikuwa tunataka commissioner, kwa sababu kuna kifo ya mwalimu mmekuwa mzuri, hata marafiki wamekuja wametupea pole, lakini tunataka tujue kiini ya kufa ni nini. Kama ni corona, watu wanajua ni corona. Kama ni askari amepigwa risasi, tunajua ni risasi, na sisi pia tujue ni kitu gani. So we are going to focus, tushughulike to make sure that wale ambao walimchinja kwa hili the family can get justice. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono kigima oyuno museke ito Frida Kerubo origereiri igoro yebikore binge biendrete gokorekana gusibya bire bigokorekana asi county cheto ibere county ya Nyamira na bugi county ya Kisii na gise muchinde ishiko yeji county chibere na kwarigereiri abumna barayi bagendrete kugikeria engana bude yo ya bire gokorekana asa matuko abwangoiga asa matuko gosocha kira igoro na lero gobatekana no gokora buya kwa matemwa kwa gongorwa Gusii abantu narurira bangi bakweburia se mitandao na inkiye kogera amangana ijujo gokora biyo kwa matemu gotara kwaneru mono kubwa amangana ali akorekanete amabe gorumaiga ina rogendrete se mitandao kunya kuburia ronkoro usindwa korete biya jisukuru jakorete biya kurende nigo amangana mange aberega gukwanerwa ali aramabe kurusugwa maiso ku mwana baby sagini ngoigwa kuruga ali na Frida gotebia mugakorio agete omwana yo mumura umomutwe oyugo itu Nyamira na kubekwe gitane aine gatiaria mange abetega gokorekana akamenyekana mano kubwa amatemu munabetega gukwana bono liburiria nego chasolindiri na ki mainstream media nero ya gelire amangana ya akogenda bosyu muno mainstream media go social media ina libori ngo kuburia makaro ya bono ocho ngirani lingora ase namba yesi mirigoro gabwo social media nero eturatebe ekogera mangana ya agendera bosyo muno gose mainstream media minetini enyomba chobora buna Ndizi TV ni chinde chinyinge ngire kikolengana nibirengere byao ayoroche ikiagerire amangana ya mabe akogenderera nainde onye ayoma yabeteka ukona muno gweta kwa bana funzi abo babete bagweta abangi go saborokigwa turarora ukona wase mitanda hiyo go turarora chinyomba cyuburaria chiko yakwana kera naro twakwanire boniga na kurugoro ndogendete kunyarigereria ene libori bante kweboria abo kungiraniria onye kubwate chinga kindo gichegire gida ekemerongene neyama muna nagotebya buritangani omugani onoro gocha somurubiri bwekembu niganyora esabari ya musiabano oika kokende igobono lituko ya lero ntogutwara mogeni nigo togotiga mangana yo brale sira goikari tuko ria Jumamosi elio tuyaligania somurubiri bwekembu esenkirere ya kigima byemono kigima sogwera libagari yao na guturigeria bali YouTube Ndizi TV News na boigo bali asesemelia ya Facebook Ndizi TV News Digital byamana sogo toligereria na bali toligereria se TV ya okuru nyumba boniga byamana kigima gendera gotobwatisia ase emerobiri yaito Chinsa ikomre biri chamambia yo tukombera na Vincent Onyancha ekera chokoletera omurubiri obweke egesinga outdoor niga chokoletera egesinga outdoor litukolia nkyo tigandara koligereria ngotebina Chinsa chamambia ngayo chia komonyora kurwa aseo chokoletera omurubiri obwege singa SSM ya Nyamatuta PG no ago chigotoka litukulia mambia na wabasani bakarabange Reverend Isaac Ometi abateli Vincent Gosevini na boigo mbale abange omanyikanite na Sylvia na boigo Rogers Kangwana negati abateli bali bago chikobororo ase kanisa ya Nyamatuta PG litukolia nkyo Chinsa ikomene ibere go Chinsa inye chamambia no go chikomerana na barobwo bono kigima ikuru asende ni gote tukori bagiri go kwakiranga mbiamono ase okobana inche goikabono biamono kigima mbale tuwabwatera na kurwensemo ya kabere uliobeka chibi chamo nelio gini gakurukwa nigakurukwa Petra Mokeira na boigo Joshua Uta oyuro chensabwo ogokora ebiorokerio nerto bwatrena sensemo yomuno yobwe biorokerio gosebi manyerio biamono kigima ncheni gokurukwa John Kibati tumere nechinga kichinde